o kokori ke hufanga mohenga hi talafatapu ko tō peku wha o atu pe miheni. I he honi ka ata mua e whainga maari e koni ke o atu ai ho mo polokalama whau wiki koia kui loa ko e FATUFONUA fo pia mo PIVENI PIUKALA pe mi tonga eiki. Whawhiawhia whoke tau te ao mai ki he aha fo o koine ta. Whatama pia ku ongole rei atu e tau polokalama ki teki mo tolu ki apina. Lava ke mo mui mai he tau polokalama mo toki share atu pe. He tau polokalama whakawiki koini ko e FATUFONUA fo pia whatanga pia ku ongole rei atu ke teki mo tolu. Whiawhia whoke tai rei a PIVENI PIUKALA ki he polokalama i he pongpongini o ku mangawe aki pe reo ne o ku osi whawhiawhia whoke pongpongini ko lava ku mahino ku ngāue ai tau internet whaipakei poloko i tonga lava ke whaiwhitu utaki ka te mangawe ata tupe reo atupe i he pongpongini ko ngā ki lava whawhio taki ke tau polokalama PIVENI malo e tau maa pongpongini pia malo e ngāue pia me i tonga eiki ko ilo pia ku lahi ngā hi whatongia ki whahoko aku whewheha ka tongana i he pongpong fo au koe. Oi tau lawa e Koe. solo pa kore bege hu whangai pe whatampu. Ta ke hau ka te ta ki polokalama. Koe whanua ni aho ni oku. Koe ngai o si o koe ngai mea whawhiwhia. Koe hoko mai e neti. Koe. O Westoa mai communication ni. Pea ku wasi mai oku lava container ai mafola ai omnicron tongani. Koe. No ke press conference ate hoku holo i honi ngai ke active case ke te au o futu bua boi. Koe. Ai ku fai longa ai o kai ke mafola. Whatever it may be ka koe ka ki au o gongo whawhiawhia Koe. whawhia maari e kai whawhiawhia maari e Koe. Mone apito e PIVENI koutui koe mea whakawhiawhia ia lava ke mahino mai o ku ngā ue ai interneti pa ku lava i mau wakai ke whiawhia koe kakai te whoke kakai he taim lahi mo ui mai kani interneti o post mai ngai video i he taimi koe nai hoko ai koe ai puna mo ngā whipe mo tsunami ngahi video ina te kei ke lava ke whaha mamata ki ai mo ngahi anga tuunga koe nai ai atongana tok mao i kakai whainga maari e ke nau post hake tuku ki olunga koe ngā ke mamata pe ki ai kakai pea ku o te whai manatu ki mui ki he aho o taha mo tahanima koe ia sanuari e lava ai whainga ongo ko ia mo whairifia mea koe nai hoko i tongana te whamanatu e ngahi video koe ni ka koe whiawhia ia ka inga pia ku lahi au pito e kakai ku te sio ku nau asi mai rewa mahino ku ngau e re interneti i tongana pia koe pongpongini whoki ke ilo i pena e launch i pongpongini ai e paremia ai satellite ko ia SpaceX me he tama millionaire koe ko Elon Musk ai aku ne whamatala koe hoi tisi malo ni manoa o ku mea ofa pe ai koe ki ahandu tongi mea ofa pe ki tonga ma tu unga i he puna mo ngā whima tsunami ma wai ta hoi tisi ta to tongi ni manoa lava ke ngā ue aki e hape whainga mea lava ke ngā ue aki tonga na i ho wakai ki ai koha ho whakaukau ki ai Io solo koe isiu fuoloa tahapen ono tala noa. Koe wai mea iau whimau ke mahu inga hau ai te whi satellite communication koe ni te whi taifu. Koe no whakahoa koe taimi ko hau ai. Koe motu koe ni motu koe nei kei polo koe worst scenario eni o ko lava anticipate whakanatula. Kauen he mau tau pehe koe mau la tahai o whainga tahai ki hano hoko. Ain gona tokosi. Koe ulaki koe kuhinga koe worst scenario ulaki taim gona he mau ai motu kei polo o kui
Papua New Guinea ai wakai he koe foi aho e tolu walu me ana motu ai ke aho o hoko ai ko foi worst scenario ko lau mari e foki me gon wai ko ke launch e aho ke ko taimo ko foi taimi ko foi kono mahu inga he foi aho tolu walu woni nai o kai ke fo o hinga mari le vai launch ko he aho ni ke mo ui fata mai pe ke polo na launch ai foi redundancy satellite connectivity so o kapana ko foi i launch ko ia na launch a ta no ta kono ve liu mono faka mahu ingai liu-liunga no mahu inga ona ki he kakai he whaka ekonomika po whaka sosiale ka kono toki launch ko hea honi ko si oni mai e pia wange ia ko tātua kauta he ku hange ko ini taimo te whekai ai pa te whe mau ha tola eua ki kumea ka te mea kai na kai mau Pako te taimo te tūrere e tū maari. Pato ka ataha maha te tola ua keao. Ka kia hano awa ataha tola ua keao. Ka pauna e mai hataha te tola ua te whikai ai. Ko no mahu i ngau e manatu loloto i e manatu oloa i ai. Koi. E whakaukau ia. E ko kuinga whoke e solo. Ka wai mea ia ku whiwhia au i ai. Ko e whiwhia e hanga he foi situation tūnga tau iai koe ahau onde o mai e foi whamaala ala lahi au ai mahu inga ai redundancy ki he satellite koe whakakaukau o so he koe whakaukau whuka koe nai whakatū mai ake kaswiki. Ko teknologia ki tau pe, mo teknologia kon ai kon ke launch kon e ahon. Ko no whakakau ke ne whakasisi e whakamore, pea ne whakapapau a short o kui kai ke aha fo i time break out, e fo time no loa pe, ai communication. Ko no mahu inga fo kia ko koe ai digital economy ai mau inga ko ke maintain foi connectivity ko ya ko ui he kos he kai ia mo kai business platform ko ya o hoko ai na business ka ko me ko taulava sio ai ko fa mai ko foi mo buena por anga na mai no o mau inga ke ai satellite redundancy connectivity koe foi tisi koe ne manoa ko mai Starlink pe koe SpaceX koe ai ko whanongo o taitotongi koe whehu i koe o taitotongi pe ko ngata me pe ko tisi o taitotongi so ko foi me ta ko fe mau ke ki lava ki fa ke ko fanki tisi satellite disco o kui kai ko satellite ia ko tisi ko ia e lava pe ia fo tu hen ka ko me go fai tala noa connectivity e foi pen wifi go totongi ke allocate mai ma tonga ai wange pe ai ko foi o kange ia ko ha foi wireless cable ko mai ai ko foi me ai o totongi pa ko me ai o make money ka business satellite o ko yo ilo ke foi ki ko ia he ka kai ke tui foi o sustainable pe tau mua lele lolo ai ko me beta o
o mahino i foi teknologia ko ya ko funky TC for residential site ke he ka kai ko ngai foi kai ko TC ke ne provide foi backbone ka moto e ke polo pe heka fra heka ge ngai service provider so tau ko me go na hoko ko me natura te tau ya mga tisi ko ni na ngau ai go na oxigeni ko ni na ia foi famatala plot como o sai na foi tisi ni manoa tak mita tisi ta mita ta po iwa itonga ai go faki me foge ki faki site pe faki tau pega ki organization wa na foi tisi wa la glava più allocate ai spite wave pe nu sokla ka nei kai ke uhinga ia ke fai ke hanga ko TCC mo tisera e ka ba nei fatonga nei ma upe internet ke alpe kita ke ngai office ko service provider ma internet ia wave be me satellite kau ko ke lava heka ke kakai ma kau ko si ma kau customer ayo ko foi credit be ko ba ka ko me ko ma hu ko ka tiau utali he pure anga hange ko fa ta no ko he tatala no ko ki mo o kai ko mai ko te ke mai ai kasfiki o wa fa hinga issue ma kasfiki kono hinga hen I provide he kasfiki I price of affordable foi time wona na mau ko me tendency ka ko fihu ko be fo na ula ka pau pa ke na hanga tali fo tu ko ya o mai ha fo tu ai go fi au ya ne a mo ko ke au ni mai no kuna tali fo ko o ko fa ka ke to ai fo se ke polo e go ya hawa ji foi fa ka yo o you want for ka o hafa nga risk na o hafa nga makatuonga ai fa winga lele e ko moto wene ua mo fa to moto lo ua ai moto foi alu e hawaii moto foi alu e fis kai ke fa ka pe ke ai ko me ta ko no si okay ke tau hanga fa to mai ko foi rock moto na ta moto ni tolval ko se hu ko te tau hanga ori mai ke kakai pe ko pure anga pe ko ka fa tu o kues ke tau hanga o to fa more ani mano miliona ki ha fo tendency fo ya ai ko pe scenario ta o scenario tolval kasi pues que tau ai foi kai ngatai ko foi ke polo second ke polo ko foi main connectivity pe ko ne moto pe ko ke toi ko no le ko sio ha ke ko me ko fo ko e pure anga me ko foi ta ha ben launch me a ke demonstrate ke kau ko ne moto ko ne sio ko mo ya fis moto va mo baita ko na me voi ko vi alo ke le ai pen wifi pa mo satellite connectivity ke ho moto ai ko sio ke flexibility pa na moto we kai o lava vi allocated with liberty i he cost of si compare ai tau pe ko ho full ta million ai foi package ko ke foi tau tahani pa ka ho ai ko foi one off ko ya ko te ha te payment ke ko foi fa ho ai ke foi ke polo gulere no maintenance te mi totongi fa kilo he tau o kai pe ke fa poto fa kau ya in terms of cost and in terms of purpose ke ne provide the connectivity e ko foi backbone pe foki ko ta foki e malo hinga kasfi te na lava o providing ai foi backbone go ya
Kai lava ke ne hanga o substitute, o replace, o fetongi a kei polohe e ne motu. Ke kei mau pehe ka kai e whainga service, if not better, equal ki he. Koe ke heia koe pa moe teknologia koe ni Starlink. Hena koe low orbit satellite, pana tau moa peia ke whakawhoi i residential department, not service provider. Oi. E whainga teknologia koe. Kaike, oku me aia ke kakai ke na wanga o whatonga. Ai whakapoto e whakaukau, e tau ngaua ke satellite ki he redundancy in terms of cost. Ke mo lava koe ke pa liberty o whepe wheitu o vai o kai ke au ke polokala kia. Ai lia ko lava ko whao koe. Ia koe, piveni koe ne tuu koe i he satellite. Ko ngake te ki mahino ange ki he, ki matoro koe me kakai koe ke wanga whea ngai koe me ngā ue a satellite. Koe hange koe ke whakamatala mai koe e mau e satellite e u wheitu koe whai tisi. Te naona toki ai wabepe e mau e satellite ai he ne tuu koe ia. Ka koe ne tuu koe ka pae mamao mea he kai ke loko mālohi. Hange pe ko ngau e ko he Broadcom. Ko dai go fa press conference te ke ngau e tau interneti. Na o hiki pe na tol me ai pa na fok pe na to na office. Ko na live ma le na to press conference me ai i he na satellite. Ai o kuanga fe ka pau e satellite ai ngau e ko atonga. E malava leva fe ka kai ke na ngau e ke satellite me na ngahi api ke e taimu na alwa he hala, o hange ko na ngau ko he lolotonga ni he keipolo. Oku, ko hai ai whai ke ko ia, e mea ko te na ulawa whai ko. Ia. So he koe whanki satellite ko ni teknologia ko nu. Ai ko ta tise ni manoa ko nu kui he ni. Ko ia. Ko no tau mua na ia ke he nau ke whanki residential ko whanki business pe. Ko ia. Pai ko whanki foi papol pe ia foi po ngau ko ia. O kai ke tau mo ke service provider ko uhinga ko e kwatala noa e solo ko ke TCC ke ai go na oktoya na internal network distribution network i lot of fonua ko me go mahuinga ko ke redundancy ke yai ha foi backbone backup ai go foi ko ha foi teknologia ke ne hanga fetonge foi kei polo. That's all. Ko internal infrastructure ke remain as is. Ko no ke ia me mea kon whanki TC. O kai reo ke toi tau mai ngai service provider. Ko whanki TC pe au hangaton ke satellite. You bypass service provider. Bypass backbone. Ko uhinga foi whakaukau ia ko e kasfiki. Ke ne provide foi link foi connectivity backbone ko ka moto e kei polo. Ai ko winga ne simulate ai capacity pe mo fatongia foi kei polo. Ko whanki tisi ia ko e o wange pe ko whanki tiskai tak ta foto pe no api pa tak ta ngau e. Na tula pe. Ai lewa ka pau e ave e SpaceX e nau CVC e nau tolu o ave ke TCC. We ka lahi ko ai ko te na hulu i mareva na tole na FTC e lava leva o mau leva interneti he kakai he ngai feitu ko hango ngai motu me u feitu ko mama o atu ko ia e lava leva fai ake service ka pau e te na ngau e commercial o leva a SpaceX me he TCC te ven o ngoma to be Yo. Wow. Oh. Mana tama tahayo o moti ai. Ia ka pau ko ku whehuia koe, ka pau rewa o ku hange ko whamatala,
Pia hanga lewa he SpaceX ia ave nau CVC ke TCC ke nau fai na tolo hono distribute ko ke kakai aia e lava lewa ia ngau ake ngahi motu mama hongo wawa u niu a mo mea e lava lewa ia fai ake ngau fa komersiali ko ia a SpaceX o hange pe ka pau ko e Pacific e lava na nau hanga ave nau CVC pe he sia ko foi tuunga e taha se mau ke tau toi te hanga whatoanga i solo kausai ho lawe mai kia. Ko no whainga tā ia anga ia ai whakalere koe ni foi public enterprise ko tonga kei polo. Ai kau ai ongo kau taha whakapisnisi i he shareholder. So kono so ko tonga kei polo ko grant ia me he World Bank ma tonga sai pe ko be ko ni satellite ko ni SpaceX ko tau pe ko tokoni ma tonga ka kau foki e solo ke o mai ai primary pe mo secondary connectivity o tuku he tonga kei polo. Pea toki hangarewa e tonga kei polo whakamāketi ia ki he ongo kautaha. Ke ongo pe koe ngahi service provider. Ke nau pe nau make money e tonga kei polo maai kakai e whanua. Not tu service provider. So o koe ai foi complication le vai i whakatanoa. He koe mea koe i hene pehe lewa. Koe SpaceX ia o koe ke nau whemau na tolu ai service provider. He koe unga he koe mau pe fo i tisi honga pe ngai tisi kai wanda waki si ngau ea ki he kakai heni. O si o TV ke he Sky Fiji. Koe foi tisi pe ia ki provider koe a SpaceX. O koe ke toi kaua e ngai service provider. E hanga he mea koe a undermine a regulation mei he mei te ki. Ka koe huinga foke e foi whakaukau e o mai ke tokoni foke ki he motu. Ka koe o mai e nia o se motu ia. O ao ngai ke foi ke kono reallocative wawa o mokea. Ka kono o sana ko ia ka leo ke toi purposeful ia. Ko leo ke toi ia hano he koe whakarea koe he sioi foi lau hi foi artikolo. O to tok banga hiwa foi disco to abe ki he internet connectivity. Ai oku to tok me panga ni mangiao foi TC. Panga fiha no installation ai me avaris pege ono ngeo tau pego panga America pego foi panga hiwa leva ke totongi pe ai foi connect ki foi area ko ia ai o sanga ko ia kono ai ko ke whakataha ia service provider ke nau ngau e aki impractical e kai ke malawa for practicare ai o ku ai pe complication ni ai i whakaukau ko e na huinga pe ke connect ke mau connectivity ka ko whakaukau ko ke ai ko service provider ke ne service ka kai mangai connectivity goni e local network distribution ni o ku kai ke malawa kai ke hena tau o silava da tolo sio i he funky tise ni manoa goni ai kasfiki i nai o i he broadcom kalere me broadcom ma tu ko broadcom ko ke ko service provider ya ke pe ke hana mobile network ke connect mai mobile network ke foi link ko foi tise kalere me broadcom mo ne ki kau associate pen ai va veia pa tau be mo internet i cable ka kone ai ko ke heka mai TCC mo nau network au nau to ni mafe nau ka subscriber
ke hekai tare misinia kai hange ko waka ko te ha go mai to ko ni no buka fulahi uta pa I ko ngota waka ai ko nei ngai o vale pe ki hu de ki data de ki message I foi lere mai ko ne wa ko ne motu ka pau nei ai ko me ko na fata no te ki po ta tala no ka pau nei o mai foi infrastructure na proposal kasiki tene hanga ia provide foi backbone back up ke polo ko foi tisipe a kutaha o kune hanga uri establish ai function fatongia ke polo ka ke lere pe mobile ai foi local network SIS no molo o guhinga pe famatala ke o pe ai imagino pito oye o imagino pito ai famatala ko ke o mai pe ko hinga foke ta tala no ai ko no launch ko o SpaceX I tonga na I ahoni ko tu ko oktola he kakai una fia imagino launch me ko ni pe ko ta tala no pe tawa ke ala ko to na fa amak fa no he press conference ke fihu I ki he pare mia han ko fihu ko na ke o mai o ku ko hai hon o mai ko me o ta to tongi ai pe kakai he na nga ki ko ha to tongi ku to tongi ko ia he kakai pe ko I he time ko na nga aki ka wai mo internet hon o mai po ha hon lo ko hon nga aki tonga ai foi mea ofa ko ni pe ko ta pe ta we u pe fokio to tongi ngai me pe he hange ko na ku eket ko ki he TCC ko ngai na u frato nga hi fo I he time ko na fa launch ku ia I CEO ko o TCC I he POLOKALAMA pa ko ngena ku fakau mahalo na ko TCC o ku ave ke he pure anga SpaceX ke na fai ko hono fale mai mi ai ka ke mahalo dog ma nga hi fai ki ko piveni I amu yang I hata fononga ko ni dog ma mai nga fai ki ko nga ni o fai ke ho ha he dai nim haina kamata no ke ai ko ta ho ha he redundancy I he tu unga ko ku ai ko ai redundancy he ke mahino mai te ke lava pure anga ia tari mai ko high redundancy ko te tau nga ki pe ko SpaceX mahalo pe te ai fo I ke polo he ko tu kona fe ke polo fo ki ai ko fai ke ai mea motu kona na ki tala noa mai motu I he nehu mai ko ki tonga motu alu ki hapai mo wawau te foi motu ko ni te meta tau pe te motu pe I he fo I feitu motu he hu mai ko ki tonga pe te motu he alu ko ni ki wawau ko hoko he haui tonga tapu ko tau lava internet ko to ene alu ki hapai ko mo wawau hange ko ki kalafi ko nai ngau ake tu iwata hene po POLOKALAMA na ne ta ia huka mai ko o hau ka pai hoko mai me fiski wawau pau pe ki hau mai wawau ki hapai hau ki tonga ka gonga foi turikia ko ia ko fihai ko foi mea loa ko ni incident ko hoko motu loa pe hongo foi turiki aia leva tu ta pau leva tu ko e mea fe leva ka pau e ke Filipe pure angaia ke fai pe foi ke polo I o vakai me kakai I think for hange ko for me ta POLOKALAMA ko no fa mama pe kakai he gulava he atamai re pe kakai ke na utala ai fai tu ton go uhinga le me fai tu ton ko ke uhinga le he kono moni ko whakaukau whakaware ia ka kei hoko te pureanga whakaukau I kei polo goni ki au ia sayang e more ono miliona ia ko foi spare pe ko foi ti connecta con muri go he Hawaii I mo fisi ki au ia ko o stone ke to o tawata mai me foi whakaukau ko foi ono miliona ko ia ko foi tutu unia pare mia ko ni he aho ko ia ke lia ko taima na fehu ia pe ko high business case ko high ai technological mo financial benefit ki he communication ni pe mo connectivity ma ai fonua pe me kai fonua kai ke ia ha mea peheia koe taimi koe ni nau hua tai koe fai whekau wana na ke eke mai koe na ni pehe koe na ke tari koe
ko ia na share he taimi ko ni ko e ke rewa mau tolu ki ai ko ha mga tunga he dai kau he poate ko ia ha mga tunga ne mo fai tu uni ai ke komiti ono miliona ko solo soka ko mai whakakau ai ko konture ki ke langa ai whare mohono a ka mohono ki whare reo ai ki whare reo ai ko langa ha whare langa no a no keiki ai mo ki whare reo i tuahe soka o mai pia whi concept kai ke maue siri nia ke langa ka atoa whi whare langa moe a mau pe ki kuraki ki siri ni pe ke langa i ki whare ko he mea ki he kautaha ko ia ke engage pe kai toki kumi ha siri ni ke toki langa he whare kai o mai foi siri ko ngā ke ha ke no ai konture ki kai lava ke mo ui kai lava ke mo ui kai lava ke hok ko ka ai ko whakaukau ia te au he tui o na malicious i he ne whakakau ke lio no miliona ke o e toi tau te lava o toi whaiha whakaukau ke o hinga i kulau ko ngā ai ko me o si lio no miliona o si whakamore o no miliona ko he wheu i rewa ke langa e whare mono au whiha ia e wheu mai he mahal mo ni mano miliona ai au hai he konture ki e ono miliona ake foi konture ki hoko ke toki ai ke heia ko ai ia ke fai mo fotu as ko me ai mau tolu e ko si ai ko whakaukau rea ka pau rea ia has time ke toi ai whare mo a kai ke toi lawa ave ka kautaha ke na o mai ha toi pitiange o maa ai ko kuhinga ko whakaukau ke eke mai whakapau ko ha mea hoko si solo kai ke tui i he atamai le lei ai pureanga ke nau ki hoka ki kola Piveni whamatala o ku pehe ni ko o uhinga ku kei pipiki ai ekpalemia i he fo i kei polo kon Hawaii ki ko inga he ko na asifai hopo ia i Nusilani pa na firma o ke totongi e tonga ia pa anga taha miliona ka pau e mau i contract ki solo ko taisi ko tau palpare ma ko tau tana ki mai ai veve o kau he talanoa ko foi famatala ko ta o ku hala bembe ka mata o ke e na ke ga me pehe ia o ke ha me ia na fa ilo be apango pe ko kai ke lava fa ma popo kau fa matala au solo ki he hopope moi nau ko fi ke polo an go lau ko control ki nai fai he tonga ke polo a hoko ia ke langa ki fare kon ke ti an go tano porque foi ti connection go na li go he bao ko control ki ko ia kamata pe he foi langa ko ia o osi foi langa ko ia ka ku kai ke ia ka i ki foi konga ko ia in itself o ku kai ke ne malava ke de mai ha fai nga benefit faka technical faka finance ki he fonua pa mai takai ko ia no miliona ko ia ko ai ko kuhinga ko foi ono miliona ke lie foi connecta i loto moan ke talia ki hatai e toki mau hasili ke whakakakato a ke foi kei polo ko u proposal ko ia na o savea ke World Bank ngai tona partner ngai funding agency ko whakotuna mai he World Bank o kui kai ke fisi polo e toi ai ha foi second kei polo mato sai so kono tuiki ko ai me a ke lava ke puse foi ase ni tapo ko foi whakaukau na hare ono to ai foi kontureki peia ke to ma ai pe ki fare ko he keiti pe ko ki foi connecta ko ke ri tahi
aki koe foi mea koe 1 miliona. Kai depositi ai 50% pe he tauni. Ka toki totongi he ose totongi lewa toinga he tau e taha. Koi. Pea o mai lewa pure anga kene current toa. Ta tau pe foi current toa koe mo foi current toa koe ne pure anga ai kau tanhala. Ngai fu no koe ya lavu o saya moe hau monuku. Hanga lewa he pure anga current toa no. Okay. Hanga lewa he foi konture koni o puke mai pure anga ke nau current toa. Ka pahe kai ke lava ke polo totong e akanta polo lewa pure anga ke. Totong ke pure anga. Uhinga pe solo. Uhinga. Sai. Ko foi committee ko ia. Whanau whalere ke whamatala. Na e ikai ke ai ha business case. Ke ne hanga o mai ai ngahi criteria, ngahi makatuunga, ngahi benefiti, ai moha whainga palani ko uhinga technically, financially, o uhinga e whai foi tutoni koe ni, ko uhinga he koe benefiti koe, te tau mawai. Hala mo business case pe. O ke whakaukau waha mea whihala ke he ni tūpe. E ka pau whukai ke hia balani whihala. He sea koe e poate he aha koe ia. Pe koe ha uhinga na i kau whukai poate. Na i kai ke ne hangai o whehu ia ai tūtūni. Tamai mea koe tūtūni na i whaia he tokon pare mea aha koe ia. Ai e rung pare mea koe aha. Koe e na minister hai mei teki. Koe pare mai o kou whengo koe ke. Koe laianga koe. Koe. Taimi koe na i whehu ia ai. Kai ke ha mea ia ke provide. Mana tui koe whakaukau koe a aku. Koe whakaukau o hono whakahoko, hono whakalere, hono kameni ngahi strategic asset pehe a pure anga. Kua pau ke te tari ui ki he whai tūtūni. Si, pela, small or big decisions. Ka kua pau ke te tari ui, he kua pau ke eke ngahi mea koe ni i whare area, eke mitia. Kanai whehui he pare mia koe ni malolo po iwa. I he whare area u aftaha walu. Ki he pare mia koe he ahoni. Whekau aki moi mea koe. So koe nā ku whakaongongo he aho koe ia nau whanau wharea. Nau whakaongongo, ka paua koe ke lawa he sea e poate o mai e ne whakamatala whakamatala uhinga le rei whakateknikare whapanga. Nā ku whakaongongo e pehe e lawa he pare mea koe aho ni i whare area he aho koe ia. O mai ea e ne uhinga ani. E koe sio koe uhinga ani o hake koe he pare mea koe aho ni. Koe tutuun kabineti. Sio. Ko eke koe ha uhinga nei ai ai whukei polo koe i mea. Koe tutuun kabineti. Ko poini whukene ko te tatoki talano ai he whoki pen ki he whaunga koe anga koe whakalere kabineti no molo. Kau e mea koe nei ki ka matai koe. Koe whalere koe kabineti ia pako mea koe o whaia koe ahoni. Ngata ia Krishna whenke ke riliu e whakaukau. Whalere koe nei kabineti upeheni. Taka whalere koe ngai minister nea. Koe nei peha foi pepa kabineti ia aha minister. Koe ne tohaka pe telefoni o tāti ne kaunga minister o kune whakaukau te ne poupou ia. O wau ki pepa e whakahua te he hoatani, he kabineti a hoatani. E poupou mai tia. Sai. Ko isi uen koe whakakavanins ko palpare mai e solo. O mo ilo le me ko hoko, e tari pepa kabineti ia, koe ke mahino e hatahaya, ke koe hae, a makatuunga, mo lolote pepa kabineti. Tari peia iheha, e tauhi wā. Tari peia e tauhi wā. Ko ngā peko, you scratch my back, I scratch yours. Whaka, solo. Mana tui ko toko tahau
kawa ko ngada ia pe sitasi da ia pe okay ke okay le ia now anga America be in court we trust but everyone else you must bring data or must bring evidence kono inga tau falala da do ke o tua tata we pe ko ka nga minister ko e fakau you must provide evidence ka oa e o mai e tauhiwa e whakakau o whakawao tā ke whakalere a ke whonga civilization pa whonga mama. Ko huinga ia e whakatala noa ko koe ki he absent ai makatuunga ke whai tutu uni ai i ha whainga amount pehe ka koe paanga o ku tiuma e ka kai e whonu. Foi ono miliona koe. Imagine koe hae lahi ngā aue mo tokonda me whai he ono miliona koe. Talo no rie foi ono miliona koe wafta anima. Koe wafe wo wai. Ai koe foi tau ia fitu. Koe lifespan koe foi kei polo koe tau hiki. Ai koe tau hiki koe jai. Koe tau e wanima. Ai koe pe foi tau ia tahavalu. Koe foi tau e tahavalu koe iau mna mei expire whakataha pe hona life. Spena na mo foi kei polo kon I fisi. Ai ko se unga pe no fetongi e mo no fipau ke fetongi e. Ai au te kei ke ko no mo ni faka finance o fu faka vale vale. Faka teknologia o to fu tai fo bodo bot. Koi. Ka ku hinga fu ko matala. Tai mi ko nei toi timan mai ke totongi a presete ni manoa fra mui tai mi ko o haka issue ke te sio le rei po ha ko makatunga pana fai fo ke faka kau ia ke fehu ia he ku na ia e mautui na ia e malicious ai mautui na ia e fainga tau bebe na ia tila he fahinga natula o konture ki pana faire fakau ke ave ange ke challenge ai veliti e konture ki he ko foi tonga e ko na ri ko tahi ko te ko no mau ngana ko no milion lau kilo pe ta ko uhinga na faire fakau sai na ia e palo pare mai i he hopo ko ia he ko Harrison ko ia na ne whakafofonga e pure anga. Pea ne toi whakafofonga i pe TCL. But that is a conflict. Na i ka pau na hopo ko ini. Na me malawa ke lavea Harrison ai. I he me hono professionale whaka lawyer, he koe hopo, koe whenga mai ai Hawaii ki ke reinforce ai totongi. Whakailo ai pureanga whakailo pa moe tonga kei polo. Ai nei kamata ke nei whai ki arbitration pe. Arbitration pe na involved ai ke whenga ke whakamatala ai tuunga whakateknika re ke he kauloea ke na hanga awea ko kontura ke no kai ke whakapoto na hui ai ha whainga mea i he tuunga whakalao e lava he tai whakapoto ai kontura ki ke ne hanga o vete ake whai palapare ka koe ui koe holomui koe Harrisoni pea moi foi pata ke tu upe ai me ai ke kumia haloya ke ai TCL ai moi mafuri ko pure anga pa drop ka to pe pure anga me ko drop me ka fiti drop me fata tolo ke motu ai ko ume ai ko ke lava ya tari e feu ia he ka o ke nau ilo ume ko ya kai Koe uhinga ia na kai ia totongi panga tata miliona ia ke pehe ki koe whakamatala koe nao kai ia o kulahi pe fo ke kakai au nau piki pena tole ngahi
whakamatala unau fie whanong kei mo. Koi. Ka koe talo solo koe talo hanga o wei isiu koe ni i he makatuunga ke ne hanga o unfold mai mea ko puri mei mui. Mo te gei pe ke aha response a pure anga ke umea koe. Ke lava ke tala noa ko mantui koe konga fo ke taha e whakatala noa ka koe. Ke lava ke tala noa i he mama. Ka iaha mea hano whakalere ai whanua mo tu pau ai kakai o totonu ke whakapuri puri. E koe konga fo kia koe o tau reform whapritikare. Nai mafuri mai rewa me pure ngā ue me he tui o pure ngā ue kakai. Ai koe transparency ke te tariui accountability mo te lava o reporti ke te pure ngā ue ko te reporti mai a ke kakai ai umea. Kai ke o ko whampe hoko ngahi polokalama koe ni ke whamaama ke kakai. A honau whatongia koe pure ngā ue. Fo au pe hoki, he koe talu e tau rere mai e tau i wangea koe iri koe tau pure ngā ue. Pure ngā ue kai toi pare mea mi sa koe tui. Kai koe tui na ni hanga whiri, pa ni hanga o haia pe whaia. Pare mea ue kau minista. Koe foi di riu koe ni reformu, ku whiri ate he kakai toko lahi. Ke hanga he kakai o whiri ai nau pare mea, ta me nau kau minista. Me he whiri koe ia. Ai ko no whare ai taha koe pure ngā ue kakai. Ko ngai ai taha ko pehe mau inga ke whakamaala ala. Ai isiu kai lava ke well informed kakai. Ka te nau whakahoko le rei ho nau whatongia. Ko ngā pehe ai taha e ka ke, ka ko usio koe u process pehe oi fuwe te kao o taimi ke tau continuously improve hoko te tau whare rei. Ke tau system ai governing system ke koe whaunga o unehanga pure ai tuku hau ai kakai koe anga Koi. Mahina o bito ai whamatala ke o mai bak to ki i whai ki anga whamatala i he foi isiu ko ia piveni pe ko tu mahina o bito ki he kakai wa ni ku nau kore mai ke whai ha tala noa pe mo e pare mia ke ta whaake anau tolu pe ata pe ia ke i he vipon media ata pe ia o swai pe fitu takia ki ai ke wha polokalama mo ia o whainga issue whika ke mo talo mau kone tau ke polo mo ai redundancy ko ngai ka veinga ia mahu inga ke whahan tala noa pe ko e whepe tai me whainga maari ai e lawa whai polokalama mo ia ko whamatala ko ke o mai foki na hoko ko ni he tu unga ko ai kabineti ku mahino foki hange ko na ke whamatala ki ai gula pena tolo feta aki pe ato pe pa kabineti o ko ai foki mo me taha i kabineti ka pa ya to ko taha ta eloto ki ha ia whahinga pepa kabineti pe kai rewa ke tari pepa kabineti ko ia no wharea mahino na hoko mea koe ni a whai whaka ngā ue koe ni i he taimi koe pore anga ko o e paremia malolo a Crispo hiwa i ho whakaukau ki ai e piveni na kaike whakatoka ngā e ne kabineti pe na whakatoka ngā i peka na kaike nau loko sio loloto ki he whakaiki ke uwha matala ko whe taimi na ke i ho tuina e toki whakatoka ngā i ai i palaparema koe ni ku oswhai ngā ue ki ai Io. Kono moni whake e solo hange peko tāno ko ke kasuiki mo sa te laite. Ko majority, pante ko majority e kau kabineti oku si au bita e nau awareness na autoria ki ngahi me issue for technology. Kana e hold he paremia ahoni. Ai foi whakapapa koe a me he kabineti. O koe ngai whatana. Nai toi hole pe he poate ai kei polo. Ai foi whakapapa koe a ke he paremia koe ahoni. Koia oku i he oku awe ange ki he ngai nau for technology. O hinga e kāna. Ai a koe whehu i koe ke o mai pe nana oe te tātau koe pe te have no clue.
Kana na ngau ya ke whakaukau ko ni trust basis. Ai ko na upea tu. O pe ko falala pe ko tauhiwa. Falala pe. Na ko ke au ya ke agris. Koi. Pe na ne mana tu na hu mai pe pakabinet pe. Ko tali ko agris na le mai ko ka te au. Na aku falala ke komunista. Koi. Ke nau hanga na kai ke amanaki a waha minista ni fa wa ki ne ka kai kapeti kai ne na kai au ge ne fa kau pe ya kai ke fo ata fo ke ata mai ki si pene fa kau pe ya ata pe ma to ka ko minista ka ko isiu ko ni ko isiu mo onien he na ke au ya ki he se poate he aho ko ni kai ata mo ko Samuel Fonua Peko ha uhinga o tuku aqui para my finance officer. Assim ha uhinga na ne sai nei pe foi sieke. Koi. Ka ai ha ne question esa chief finance officer can the question a monetary benefit e foi investment. Ko kuhenga foku ai mau inga ko solo assistant Koi. faka professionale me hete fatongia i henga area faka professionale pe he hanga he umea ko ni o hake umatawai vai tau kai ke Te tak kapau kapau he ke tauririu e mindset mo whakaukau goia foi sistemi e kei hoko pe me ego ni ko ke ukilo pe te taulava vete fe me ego ni ka ko wanga pe whakaukau kapau e moa awea kakai te naulava o vete me ego ni me he koe tau mua whako koe foi reformu ke involved e kakai hono whiri kautaki pia moe involved hono leo hono whakaukau ai nau tukhau koe whakaukau pe ke ua ke nau kau katoa inclusive leaving no one behind Kaya ngari keuri te awia me he tanoa koea ke foi whaunga ka ko foi talanoa gai solo e ko mata vai ko au ko o hake mata vai ka e time da tau ko loto ke tau fekumi ko no vete anga kai ke tu ko aki e fra foi tui ko tu ko aki kai ke lava he sistemi o malu e whaka foi tui. Hange ko nau tana ta no mai lau ko hange ko lau. Koi. Tepi mai pia lau o ate ne riske pot ngau e ako lue ai lisi e kau CEO pot ngau e ko alo lue pot ngau e panga alo au ke CEO e panga taka heka lau tono sieke. Ka ospeta o eua ta tol me na ato puke mai na ke kai ha sirini wa. Hirian ko yan kai ke aria ki pankeo to sirini pe kai ha sirini na fo pe foi system ko fai nga whakaukau pe ko wingo ki kia ko hanga he sistemi o whaka ata mata vai o kuhinga pe ko whata aso ko mo ni apito ko te ko me ape fo kia ulahi no foi ai whakamatala neongo o ku alo whakamatala whakaiki ki ke ngahi mea ko hoko ka kunga ke whatonga i he kainga konu ku o ku whanongo he POLOKALAMA o ku whoki pe e tala noa ia me POLOKALAMA ko tau pe FATUFONUA nofo he sistemi o hange koia PIVENI ko ke whakaosi mai aki o ku kai ke tuku aki i hafo i sino tau taha ka ko sistemi o ku whaia e tala noa ko matawai ia ku ni hanga whakaata ai ke hoko ko ia ngahi palparema ngahi mea ku o kai ki hatutu unlele ki hoko ke fonua ta tala no afuke ni PIVENI i he mahu inga ko redundancy a ho tolu valu pe to kilava mo ui interneti
mo ui whakataha pe mo redundancy ko satellite SpaceX aia o fia mau au pito pure angai ko ni ke nau ngawe malo hina tol ko ha redundancy u nau fia mau ke whakahoko pe nau ngawe ki ai ko ngā ke o te hoko pare mako ia ka ko hinga ko tataimi piveni ko loto pe ke taki hiki me ai ka pau ko ke te ha me tana ki me ai ka taki hiki me ke ki whao sange tuunga ko ai hopo o te aha update mai i he aho ko homo hopo ko ngā ke taki whao si aki ai ki minite wha ko ni toi peta toki hoko atu rehu i ka hau Ia so malo bit ko ia ma mena taki toloi mai ne hu ko ia na e whai ki jempa ne hu ki hono whaka aho e hopo o tu toni hoki he lao ko pau ke ui hopo ko ni within he mahina tolu me aho na fai le hopo he atahano koi o ti se ma ko tiu mahina tolu he atahano o masi na fai le jempa ni nai ko no whaka aho mai hopo ai o kamata aho ua o maasi aua maasi koi ahua maasi io oku mahino pito ai whakaukau ai a koe ahua maasi ku whahoko ai kamatai ai hopo koni hono whailo e kau candidate pe kau whafonga whalearea o ku whailo ki nau tolu o tu waki ki bribe lo tonga ko ia ai whili whalearea pe koe toki tak fia e mahino e kamata vavere ko ke te hange piveni ai mea ko ni ko e hopo ko ia na whahoko e lavu o sta uia ua petoki fai hopo ia ku os folo alere nga we me hafua ka ko ni ku mahino e vave pe ni hoko ko ni dainimi ai tunga ko ga hopo o ku o de hamete ke whakakato mai ki ai oia ko na mana matunga he hopo ko lavu e fai tu ne fa maula ya ko ia ka ko taha foke solo he mari he ko na tula hopo ko ni ko ke mo hopo ko la ai na tula ai tu ne fa mau i konga polokala he tu ne fa mau he hopo ko la luna pen ko foi tua kien e fa ki he bribery ala love ka ki he lao foi taha pe he foi fa ko ni ka pau e pulu koi o ku result dia i he automatic unseat ala love ai ko foi ko mari e foko ko ai mama fa ko ai bribery e he sia bla bla ko lao koi ki au o ku fu feka ai tautea ke fu feka ka ko ui ko mafa tuki ko ai foko tu ko oi foi faunga o faunga ke ne kaven ke ne pure ai tuku hau ai kakai o tui malgo hinga hono so la go ni na fa we ta hiva valu hiva ta hiva valu hiva kana te ke exercise la ia o go fa malo ia ke tamago ni fa to tap va ta ko ia mo clive nan hanga fa iloko hanga he foi hopo ko ni on the open up he kono mo ni ka pau nei kai ke os fai hopo ko ni te tau ne o mo fo tu la tal me kai valuiva pe a ko bribery na fai pe to firi ke koi e kai ka kono so wai fo ke me o pal pare mai he fakau he sio ko lao ni ai office fai firi koi o mai lao ia tu hu i he kai pe ke a fai nga funga ke na honga implement ya sai whakawhalala nau tolu ia ke toki hau hataha me he wahenga whiri o toki whai e launga. Kau whakea he foi pore whai ngata e solo.
Koi. He anga nofo ai ka inga mo nofo ai kolo mo nofo ai vahe. Pa asi peia he ai kakaia na e kau hono tufa ko na to. Pa kai na roto kau hanga na fe ma aki. E ko nofo ko fa kau. Pe na anga fe e kau fa ulao me na hanga fa kau implementation. Ka kau fu ke mata vai ko fa tonga solo. Tau fa u pe lao. Kau koe ke tahanda toria o tui o tau wa e Jesu. Ke tau hanga fa kau ko lao pa ko anga hono implement. Koi. Ke ha fai nga mea ke practical ke fai ngofua pa kai ke hoko ia ko ha mea ke to halai ka kai ni. E ko no mo ni ko ke I have no vendetta I he mea ko ni ke pege. E ha fai ko mea ko no fa o mahu inga ia ke ha tu uni pau. E ko steu teu e fanki mea ke race. Hange ko ini. Mana tu ko ospa ko ai ko ne mahino pe aho firi. Pe aku malolo mai lewa ko fa fo fa le ko ke kapneti. Kai ke ate ka kapneti. Sai. Ka pau e ngawe akrewa he kapneti ko ia ai ngahi ngawe pure anga an ko na tau sio hi pe ko ni. Ke nau hanga nau tolo intiusi aki ai nau mana koa ko tan hala so langa fale la he foi taimi fili ko ha lau e fa mau ki ai wai lau ia lau ki ai ko puata ko si tolo so lau e lau ki ai ko ha mea ku pe foak pa anga pe ko ha mea off he foi waha taimi mahina tolu ki mo ai fai firi ko ostifol dia he lao o ke tripe tau ai peia ko ha mea ke foaki Koi. o si lao ko tripe sai I he hopole vai ko me ai tama ko failo ke ne pulu na kai ko tripe ke ne au kai ko me tama failo ko mo ke no mo le hopo ko tama ko failo ko ia tene o mai e whakamooni ki he hia. Koi. Ko hopo ko ni, ko kautama e kou whai, loko nau tore te nau o mai e whakamooni na I gai ke nau hia. Ke hange ko ni, na gai ke utufa. He wostara mai pe kapate ke awe hasiri ka taha. I he foi waha taimi ko ia, pe ko ha mea ofa. Ango tanuhala, ango whainga mea pe. I he foi waha taimi ko ia, ko silau ia ko ho private ke induce ka voters ke na vote ia ko pe ko provo ko intensity o ku ke pe ko motivi na ke ownership ko ya ko tama ya ko fight ai mari le va ho ko mo la ya bito ai ko ne tu ko ya ko mahino o bito ai fakau ku te wa te kakai piven ke na fanong mo mamata ia tunga mari e pito wa o ai tunga ko ni o ai hopo pe ko tu mahino a pito e whakau ko ia o ku o ate whainga mari ko ngaka ta taimi o se ta taimi piven ka o ate peke ke te whama a popo mai ka pau waha mea ngalo ia te au pe ko koe ke whao se ke ta polokalama yo ngai lolo asol ko dai ai pe me na uloto ke tatala no ki ai na ulave pe ki ai o ke ta fo ke ta programa ke fo pe kare aki fia pe fo ke ngai kave ni event ko ia pe moi me ko ni ai covid I tonga ni he ai Kuia e hoko kon e COVID o pai pe ni hanga expose mai. Koi. O ko whakamao po ki e whatonga I he ngai press conference. Koi. Ko ha what me kau whai o mo. Ko ha mitigation ha relief package. O nau tala noa mai. O kau hange o staka pe ai pure anga ia I whakaukau
o ku kai ke te firma ke fa va fare ale ai ko te firma ke te ya ko ki panga ko na o pachete ta ko si ko ye pe fe wa fa ke na nga we ka wai me asi mai o ku e he peten pe ko fai tu ni sol o ko fa to o ku ko indicator o tau I he tunga fa tu tamaki fa pa pe ka pau kai ke tau I he tunga fa tu tamaki fa pa ko paanga ko na mai ko ke mateu te wai ai covid o ku na misplace I ha fainga ngau ke ai o kai ke na ulava e ko taimo na ki lockdown ni mai ai e whakaanga he tau ko si po e wa fe wanoa na wa here wa ai kau ngau e ngai private sector na wahe takpanga ni mangiau tau noa ka ni mangiau ni manoa o ave peke ngai kautaha ai ko foi whakaanga ia matu ko foi whakaanga ka pau rewa how it ai covid ai ko tau wako tai ko foi talahi ko foi pa ko angai pa ko unga ko tau me an te tau fai ai fai nga ko pa mo ko ne foi tala hi ko te asma me ai so ba ko fai be ko vai nga pa hange pe no simulate pe ko tau pe ko tau best performance ai ko talo fa no he ha ai ko fai ngo ke asma ha fo tu que me he pureanga. He koe foi wike tolu ko ni lockdown ni o impekila. He koe ke ngata ai wike tolu ai lockdown ni. Koe impeki ko ai tsunami mo pa mo efu. Mo toi foko tu e ako ia he foi lolo tonga ko ia o komite kakai ia ke nau e te unga ako mo nau ako. Ai o ku ona monia nei o tau kakai ka do very resilient. Te nau lava pena to o mo ui he haka mani o ke inu ako hono vai. Ka ko uhinga foki e tau mateu teu. Ai wana uhinga nei whamatala ki ai ko gai ono noa miliona. Nai ostana receive e pure anga ki he mateu teu e COVID. Na tō rewa hako full miliona koe aluhanga tō nia ki equipment nau mai whaito ai pot ngau e mo ui. Ka koe wha fitu e whawalu miliona. Koe foi siri nia ai koe ki he mateu teu e ngai sektoa mo ngai. Ai koe foi siri nia ko usio e wanga e ruite pete ni o uhinga te kau whai ongongo ke o mai ange haki whamatala he koe ke asi mai peo o ku tala mai peo kai ke o se siri nia ko ia kau koe ke asi mai pene alu kwa ki ka wanga i whau mana alu ia tan mala koe whare lala kau koe ke nau lava ke nau hanga o mai mahalo pena wai bafe malu i aki kau koe e mea koe ke uhinga li dei kai ke tatoki di foco tala noa heps e solo wai me mali da tala noa fiuri mai foco tau ia e system mi ba mo governance he tau mai gona tale le mai well I feel that good na o mai na tole ngai fakatata o tokoni au pito ngai foi tu oni mo aga e pio hange apply le leipe ke ne te demonstrate mai ke toi mamangi mo mahino ko uhinga la solo te VP pe me kai ko fainga venteta ka ko uhinga e fa dano solo he ko vaka o tahape o ke yai o go yai o gai ho fana o gai fana ko ngoto e vaka o gai ko fana o pe ko gai ko ka fai tu ni pe e blavia tau lavia gato uhinga ko ka ai ki tau tano o tau feia o tau lau ka tau mai o mai e poini ka mai me o boni moni apito e piveni ko tu ko tahaya o whakaukau nau o ko whaam kita tala noa ke he hoko e ka hau mo hoko atu ai konga ko hak mahino ka me ne feinga ko ke 5 miliona
ko ngā whukuhange ko whamatala na o swaha ia he pureanga ko o si, ko o sma, o swhai u wahe ia he stimulus package ko na ke tānoa ki ai. Ka na whenga ate ka u whaingongo ke mahino, ko hae toenga me ai. Ka koe ke ilo i pena e mahino fi he ui ki anau tolu, pena e mahino pea ka nau tari ke he pena au tolu ia. Ko ngā ke koe ke nau loto ke mea. O nau sona e alko. Kapana ka ukalasiono. Nei te tonu foi fa mamalo pe mai fu ka o minister na i lota me os pai no fe fe e wi agua pe que tu ka tama que na to que opena to o talano que ai tu ka ko tu ko mai ka to ki hoko atu i he wi ka u la ya pito ngahi me ape hete tau update pe tau talanoa mo hoko atu ko ia polokalama aku malo pito e piveni fa malo atu he fa ngari ko ni fa fa talanoa i he polokalama FATUFONUA fo o he ahoni, kada toki si o wika hau o fatu. Malawi sol. Koe. Kainga koe lawa ia tau polokalama koe he ahoni, ki FATUFONUA fo o, ai ku ma whawhau ko atu miheni, pia mo PIVENI PIUKALA me tonga eki, whamalo atu ka teki mo tolu ko toa pe, mo mamata mai ke tau polokalama, whamalo atu ka teki mo tolu mo kau mai i he comment, pia mo whatala noa mai he ngahi comment mai, mga hi whihui, e toki whai pe wakai ki ai, ke lava o toki sio kia, hanga hi whihu i lava o kuwhilawe i pe mo e isiu koe ni whai ki ai ai whakatala noa. Hange koe ia ku wha o atu e piveni, o ku kai kia ha whainga kawe inga whainga venta, ta whawhoi tui tui po whainga kawe inga pehe ia ke ohofi ake hataha, o ku whai pe tala noa i he loto tau a taina, pe mo tala noa le rei pe ki loto, i he sistemi, pe mo e whanua o ku tau o whai. Ka koe Kai koe programa hoko miheni, koe whawhango saione, ai ai hoko atuia, i he taimi hoko ko ia ai taha whawhango saione, pe mo whaifikau Sales Waka, pe me Sene Australia, te ma hoko atu i hoko ko e taha. Ke mua ke tau mātuke ahoni, ko loto pe ke o atu ai ki i tu waki koe ni, ke teki mo tolu, koe ulaki o ku iai ai pesi Vipon Media i YouTube. Ko tu aket ko ni ke mo ka ba te mo la au subscribe mai e tau pesi ko ia YouTube. Ko nga ko mata ke fetuk ki ai lahi taha o e mau ngahi o ngongo, mo ngahi polokalama ko ia o kulawa ke mau whahoko atu. I he tuunga ko ia mau tomo o atu ia i he pesi ko ia i he YouTube. Ka koe kore peka teng mo tolu, ke mo lawa o subscribe, ka lawa ke mo mau ai ngahi ongo ko ia. Hua ki ai o whamalo lahi heni, ki he kaunga au e ko ia ai South Pacific Loans. South Pacific Loans, koe noa valu ngeau, valu, hiva valu, ki a stale tupou, pe mo kaunga au e ko ia, o e kautaha no, laulo taha ko ia, i no silani, o ku iloa ko e South Pacific Loans. Ai ho fe mau no, fe mau paanga whakawawave, fe mau whainga seniti ke tokoni ki tonga. O wana angalo e te koe, ai kautaha koe ni une tokoni, iho tau kainga tonga, pia moi kainga Pasifiki no silani, i he lau tau, koe South Pacific Loans. Koe fika telefoni ena, o ku whaatala noa gastare ki telefoni ko ia, i he fika, o e whamo ui, koe noa valungeau, valu, hiva valu, e lava ke lea ai, ki e stelek tupou, ki he South Pacific Loans, o kuna au sponsor e tau ngahi polokalama pehe foki, ki e tau wharekolo avala ko ia, ko e Page Fashion, i loto nuku alofa. Oku o si mau, ai ngahi koloa kotoa pe, koloa ke he neongo o ku tāpuni, ai wharekoloa e toki kamata ngāue, ai wharekoloa i he mōnite ko e wikahau, tunga peni i he lockdown i pe aku kei tāpuni mai i he wike e ua ku o si pe mai wikeni, kaka wike ka hau te nau foki o kamata whaifatongia i he aha moni te. Ko nau whika telefoni ena, walu fitu noa, ono nima, ono wha, pe koe fitu tolu, ua wha fitu, o ke telefoni hea ki ai, unau tuu i loto nuk alo whahanga tu pe, ki he tau moe pe au building, te ke lava mamata e na ngahi vala, whakafofa mo na hiuta ko ia ko o si au atu, whiunga ki he tautupu, whiunga ki he whanau, whiunga ki he hawhainga taha pe o au, ke tiki mo tolu hoi ki whawhine, lahi apito ngahi, peheke ngahi wala wha Polinisia, te ke lava mau atu ia, pe mi he Page Fashion Store, i he walu fitu noa, ono nima,
ono wha, pe koe fitu tolu ua wha fitu ka mō mea.